Tiyopista twembe nagira ngo habo mu ijurano rw'abantu muri Bunagana obugabe bw'abatura hino kubuteganisibwemo. Of course tureba amahure agari kubaho na munonga gakwatirine no rutaro orurukongo abantu bari kwirukira omwihanga ryiti Uganda na munonga ha border omu district ya KISORO. So nka Human Rights Office ya Kabale erizo batwijaho kureba embera ezikwatirine n'obugabe bw'abantu na munonga abantu barbata abantu bino buraro abantu bine byo kurya abantu bine amizigo kunywa abantu bine babarya abana bato hariho provision yo kugira ngo aba bana bazo mu mashomero. Twembi yayoreka ngo bari kucondoza nibija kubitwa mu reporta barahereza bukiru kwataho kureba ko bakubasa kwera bateganisibwe. Twareba aba bantu bagenzi bita ba crossinga bakija kunuya tibine buraro burunje tibine mizigo kunywa tibine byo kurya hate cyo cyonka kuba kweza bazo mu bantu bita baburiju yashango tekere byo kurya byawe na stamare mera arugyo omurebo mukazi yija no twana twetora mu binge no twana abo kubana twenda kurya so embera tununji nkabire nkomuntu nkabire nishabangu habeho businje omwihanga ryite rya Kongo aba bantu bagaruko wabo babase kugira obusinje omwihanga ryabo. Ari Bunagana primary school empunge zimwe zikiriyo mu cyayi cy'ishomero kandi umukuru w'ishomero James Nsenga yayoreka ngo hine bintu by'ishomero ebyasisirwe mbereje. In the environment, they did cut almost all the trees around the school. They were using them as firewood and to construct their houses where they are staying right now. So the environment is not okay. The place is smelling. Eri Matei uri umugambirizo wa polisi muri Kigezi nagira ngo bagerezeho kuhereza uburinzi abantu aba kugira ngo hatakabaho akabikona. Abantu oba nabagwira bari ku Rugabuseri oba nabatuze bashemira kuba bineki bino businge obusinge ng'abantu kandi n'ebintu byabo ekikuru twasanga ngo ekimwe abantu bona bashemera kuba bari mu kambu hako baba bari mu kambu nibatunge bishemere byona chonga bamwe tibakwenda kuzayo hako kugira ngo nihale nibenda bagume hihaha so that habaye ekirunge buseri bayambuke zuba. Nubwo abahekera bigwire nsharo yabonagana harwo kubanza abantu bakiro bacha barugaruka yahabo kubo rutaro nerushigendo misho. Twashanga ngo aha ishomero bakutaha bumwe ni bateme miti bumwe barukombeka mu buzo bakutahamu bamwe ngo ubuhuire bamwe bakabasa n'amadirisa na desks barukuzikosa kuteka chonga nawe na kugira ngo habo bwetengo bw'ibyo kuriya naki bumwe no shanga ngo niba tuntu twabatahi babo. Gasha kwa Job namanya nakita tuzarirwe.